Veliki pozdrav svima i dobrodošli na kanal. I danas kreće, a što drugo nego novi blok viceva. Sve vas koji ste prvi puta sa nama, molim da se pretplatite na kanal, kako bi bili u toku sa svim novim događanjima. Muškarac u 40. godinama odlazi na sistematski pregled. Nakon par dana, pošto su nalazi bili gotovi, doktor ga pozove u ordinaciju na razgovor. Gospon, odmah na početku da vam kažem, nalazi su izvanredni. Samo bih vam želio postaviti par pitanja. Nikakav problem, izvolite. Recite mi molim vas, da li pušite? Ne, nikako. Probao sam u mladosti, ali strašno kašljem i smrde mi cigarete. Trošite li alkohol? Čašu, 2 tjedno. Znate, pogotovo kada je dobro pečenje, bolje klizi nego voda. A recite mi molim vas vaš seksualni život. 1-2 put mjesečno. Molim? U vašim godinama, sa ovakvim zdravljem, s tim moram napomenuti da i dobro izgledate, iskreno očekivao bi minimalno 5-6 puta mjesečno. Doktore, kako da vam kažem, da sam ja biskup u jednom gradu, bilo bi prilika. Ovako, ja sam običan svećenik u malom selcu i nema baš previše prilika. Dobar dan, velečast. Imao bi jednu neobičnu želju ako mi možete pomoći. Recite, znate, prije par dana mi je poginuo pas i želio bi platiti misu za njega. Jako mi je žao, Gospon, ali za životinje ne držimo misu. Probajte kod Hare Krišne. Aha, a recite mi, imam neki 1000 eura, nisam siguran hoće li to biti dovoljno. Pa čovječe, što odmah niste rekli da je katolik? Unuk daje djedu tabletu. Ovaj ga upita, što ti je to, sinko? Djede moj, to ti je tableta da se sa babom osjećaš kao mladić. Sinko moj, ako ta tvoja tabletica imalo vrijedi, imaš od djeda 100 eura. Sutradan djed izlazi iz sobe i pruža unuku 1100 eura. Djede, pa što toliko, rekao si 100 eura. Pa jesam, 100 eura je od mene, 1000 je od babe. Radio Mujo u tvornici mlinčića za kavu. Jednoga dana mati mu reče, da je bolan Mujo, ponesi jedan kući. Joj majko, ne mogu, uhvatit će me. Znaš šta, donesi ga kako znaš. Stvarno, završi Muji smjena, uze mlinčić kuće s njim, ugaće. Drugu ruku stavi u džep da ga pridrži. Kada je došao do portira, ovaj ga upita, Mujo, šta to imaš u gaćama? Hoćeš da ti dam? Ma nosi ga mami. Pa njoj i nosim. Pošto su se na tržnici pojavili prvi krastavci, dolazi djevojka svojih 20 godina te reče, lijepo bi vas molila kilogram dugih, tankih krastavaca. Poslije par minuta dolazi i druga, te reče prodavaču, ja bi vas molila kilogram kratkih, debelih krastavaca. Nakon 10 minuta dolazi žena u najboljim godinama, te reče, molim vas kilu krastavaca. Zato će prodavač, a kakve vi želite? Pa Gospod, meni je sve jedno, meni trebaju za salatu. Dolazi žena Svetome Petru. Molila bi vas lijepo, željela bi vidjeti svoga muža. Pričekat ćete samo malo. Uze Petar neku knjigu, krenu listati. Lista. Među anđelima nije. Pričekajte samo malo. Uze drugu knjigu, ponovo krene čitati, listati, ali ništa. Nije ni u čistilištu. A recite mi molim vas, koliko ste dugo vi bili u braku? Punih 50 godina. Pa što mi odmah niste rekli, pa on vam je među mučenicima. Pita zet doktora za puničino zdravlje. Doktore, pa šta joj je? Ono najgore, nije joj ništa. Ljubavi moja, varao sam te, reče muž. I ja tebe, odgovara žena. 1. april, 9. veljače. Bosni policajac zaustavlja automobil. Ode do traga, pogleda naljepnica HR. Uze prometnu, auto registrira. Pogleda gume, sve 4 zimske. Malo bolje pogled u kabinu, svih 5 putnika koristi sigurnosni pojas. Uzme dokumente te reče. Kakvi ste vi vozači? Zbog 10 markica budete se još podavili s tim pojasevima. Seli se Huso i Mujo u gradu. Mujo ostade u čudu kad vidi da Huso nosi rimčice.
Bolan, otkad ti nosiš rinđice? Kad ih je Fata našla u autu. Jednom prilikom snaha je prdnula pred svekrom, te onako porumeni i reče: ja bi vas molila ako to može da ostane među nama. Joj, draga snaho, nemoj molim te, aj ti otvori malo prozor da se to raziđe. Mama, moram ti nešto reći, ja i naš susjed smo u vezi. Kćeri moja, pa ne može to tako, može ti otac biti. Mama, godine nisu važne. Kćeri, izgleda da me nisi razumila. Ukrao džeparoš gospođi novčanik, te su završili na sudu. Upitaju sudac: gospođo, pa jer vi niste osjetili da vas neko pipa do traga? Ma jesam, časni suče, ali sam mislila da ima poštene namjere. Čovjek je shvatio da ga žena vara sa drugim čovjekom, te onako sad šizi po kući, u jednom momentu se demonstrativno postavi pred nju i reče: hajde mi sada reci, molim te, što to on ima, a ja da nemam? Ona ga pogleda i reče: hoćeš u evrima ili u centimetrima? Kćeri moja, tvoj suprug, a moj zet. Imam nekako osjećaj kada vam dođemo u goste da baš i nije previše sretan. Ma nije, majko, tako. Znaš, on ti je malo usporen i sporije ti misli. On je sretan tek kad ti odeš. Pali se Huso Hasi. Bolan, kupio sam svojoj rastrošnoj Fati knjigu Umijeće štednje. I Bolan, ima kakvih rezultata? Ima, Bolan, kako ne bi bilo. Prestao sam ti i pušit i pit. Pita Zagorac neku žensku na fejsu: kaj imaš na sebi? Samo donje rublje. A nekakav grunt neka i tak. Gledaju muž i žena horror film. Usred filma ona vrisnu: joj, majko mila! Zato će muž: i ti si ju prepoznala, jel da? Eto ekipa, došli smo do kraja još jednog videa. Nadam se da ste uživali. Ako vam se svidio video, podijelite ga sa svojim prijateljima. I naravno, ako još niste, pretplatite se na kanal. Do sljedećeg videa šaljem vam puno pozdrava.